بيا كمال كنور أونلاين تي في channel تكون كلام جديد مبكون لينغواس ما ميجرام جديد كنور تي في كو بيرويني بكل علين غورجين وجن دير سبسكرايب كدير notification بيا دير جتوان كو بلار تي في كن شمال أشوف غنتن غور كون غور دكوتن مبانا لين update كوي كورنجي توكن والله ري ويتش كباغاك كمايوت مايوت كأبنال maiwut county ko take payam nike no pinja te jukuma spele mayo teketen kate SSPDF teketen so jo bana lingane akwi ko dana chitok en walle ka shanga jandang dio ko pay ngwaron kine dangro jandangro wide diech ajen gorman go banyo ga yekel ko de konlerti de kon ko kula linga gwa men yam en bu kon lingwa ta me bana map me na mene map dung Pagaak she map but ngadi Google map ban titi shimnen kon me gwata men ka goten kontin ci kor ca toktin gorjen obianam bialing ka kwi kor dana ci tok no kor ci togan walle shala do nena an kor mo ci toko ci rom kam spele mayo kan SSPDF ala SSPDF awashi ken kuma aigo shi kana mak jen kare duarin jen meteka dop menen yename ala kujeme joje chere ka kuj South Sudan ki kuje do diename chere ka kuj Ethiopia de kona daga nena na me jen kubri okay kubri yename so kujemi tenu kuma dung South Sudan ten an kuma South Sudan gwata me be gwata meni awena na to kume mishalke kume spele aigo netin content pin Dr. Riek Machar ticketin so ci kume dung SSPDF ci gere doaren chala do ci kan kume aigo ci kan ma kan gwada me mi ci kan ma ko ci korche to kan no munana kurun wanga do brana chalat keje ci korche janya lo tinare kur an gwasamo wa ci dei ci na dak an gwada mo ka yukubri ka ko na mene kubri so ba meb da ba je nywa ya kel so na mene kubri mo cha gorno dong de jebel akume dung South Sudan de kane dialati de ka kwidien kujimi chikan de bin kujime but chala do chi point den kume SSPDF nan nyin kana aigo no awaken chikan kai chikan bel ka do brana chalat keje ko wacha ji aigo gwadan chaga makten wachi kurmo chalade long ke kurmo cha janya long cha de ni SSPDF cha ka tagjok awuk jemene na ko dobrana chalat keje an gwazamo ko wodien gwazamo wachi chi de meni tin content doike kume SSPDF chika jen chika bim pan ne role Ethiopia gwazamo me border meni border Ethiopia kana South Sudan yeno ngam gwazme ko biaje kulu guje gwa gor jeno de yenen na mani kubri okay this one yen chala Pagaak bridge on and kubri yeme ajen gwada dane na men tekai Ethiopia tin kene Ethiopia kene South Sudan so kujimi de yenen gwada me chanang ni alamat adi yen kai de yenen chalat gwada men o de Pagaak der tere which kai Ethiopia ko dobran chicken map chicken lar ke dong charge lele jak kene de content chip map chicken tour ke chicken real ke chicken program ko gwada me ala kai da ajen yereme chala yerje kwa ajen yerje kwa na men so kurmo mo jatuogo kama spele mayo kuyer kujimi ko na mejen jiko wate ko win meten gwada me wuje mo teneji spele ayo tin wajen gwada dana ci korje tok tan ci menen yen dorome an ngi kon dorome cirme jen gwada dan en maka naten so ci ne ti ci chujen ci ken kume mela kume spele mayo ci ken chumak mi ci korje togo ci ne ti tin te kalare ala kwalare ko ci dai ci kana ben jengno gwada me naka wi kubri ga gwada me te kume Ethiopia tin kati kume federal tin kume federal ke deni ken la deni Ethiopia so namo an gwasa mo mi dai shika na bijaka ka gwada danan ta ka border shikwar lare district ka Ethiopia cha jien cha border na me ejen kurgan mi cha jien on jen sha woni ka naka Pagaak ala Pagaak bridge ko te ke kuma Ethiopia gwasme so mi shika chubo wani titi kan SSPDF tin kontin kulit kai ka kuma Ethiopia ka kui korana ci tuok chaga jogno de ko den leg jok me bi de ko gwan ma do den
na me cherme shale pull tree dioje de shole shui na mene no chicken de tandar dio dera chi so mi ram ngej area mo de janga jeno shale di mo so on gwada mo mi shaka luego no de kan rulin like jok wa chicken look logo ne je awashi ka dai chicken ka wo wuji Ethiopia gwadame washi ka kwar Ethiopia mission administrator rei which ka Ethiopia min keblare wareda intiek ala min tiek boda dung South Sudan ken Ethiopia un mishal ka Thok Mongchol shikane shubar wa chaje muy ka bot kane ko kin chajo me chaje lat netin kontin ten wano ka social media jen jo dan en shoda larane me kum Ethiopia kane kum South Sudan tele kereng no but kor chitwo ko border dong der tension der jenong ko ray dan shalat ke je gor ke jen wo shikande te ka border gwazame ke china shikande nyen ka border Ethiopia ko do dan shalat ke je mo gor kan kor de ka je ande ko gwam do dien de kan kor mo de kan oterten ka jo dan sha kwen anything content ke Ethiopia role Ethiopia ngode kan jo kan ling kum Ethiopia kan jo kan netop shirke kum Ethiopia tele statement michigan release ban men changach no cha kwaren la kwala district ki kwala wareda role Ethiopia kana sholo wareda mi role South Sudan baji cholo district so che jen che bodamo che je kadar gwadana shaka wo maitin kume SSPDF ki kume jane jen jodan ale rode ne me men chitwo kam SPLM IO kene SSPDF no walle tela abden midin mission jek mdongde kula laro ci korsha woni men chelingo ci korsha to ngwasa me kajen Pagaak gwati ke bridge dor mishal kay yambure to yer jeko gwad mishal nyob men kot jen gwada danen ci kor mo ci ore latin bi ci ngaje no jen gwam ne to kortano ne ene gorno bi nyaga ne ko ken bi atakamal chuje peru jen o jin bi subscribe ka bi notification bi albi jetwan ka support ka channel an bi atamal bye bye